Kuva mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2024 umutwe w'inyeshyamba za M23 watangije ibitero ku ngabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu ntambara yeruye yiswe ya kabiri ya M23. Abagize M23 ku kigero kiri hejuru n'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bavuga ko barwanira uburenganzira bw'abantu babo bamaze imyaka irenga 30 ari impunzi. Ni intambara yarwanywe mu buryo bukomeye kugera n'uyu munsi iracyakomeje. Ubwo hari hashize amezi 3 iyi ntambara yo muri Kongo itangiye ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri mu 2022, Perezida w'u Burusiya umugabo w'ikirenga w'ingabo z'u Burusiya Vladimir Vladimirovich Putin yahaye amabwiriza igisirikare cye maze cyambuka imipaka ya Ukraine gitangiza ibitero ku ngabo za Ukraine. N'ubu intambara igeze ahakomeye. Izi ntambara zombi iyo muri Ukraine n'iyo muri Kongo zararwanywe, ziravugwa, zibamo byinshi kugera n'uyu munsi, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kuzinjiramo kugira ngo zirebe uko izi ntambara zahagarara, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinabonemo inyungu. Mu by'ukuri izi ntambara zombi zifite ibyo zihuriyeho mu buryo bwihariye, by'umwihariko ku ruhande rwa Ukraine na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikinyamakuru igihe.com cyageranije bimwe mu by'izi ntambara, by'umwihariko ku bakuru b'ibihugu babiri bamaze imyaka bugarijwe n'ibibazo by'umutekano muke mu bihugu byabo, Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Volodymyr Zelensky wa Ukraine. Aba bombi hari byinshi bahuriyeho, cyane uko bitwaye kuva imirwano yakubura mu bihugu byabo, hakaba bavuga ko ariyo ntandaro yo kuba intambara mu bihugu byabo zidahagarara. Muri iyi nkuru tugiye kugaruka by'umwihariko ku isano igaragara hagati y'abayobozi b'ibihugu byombi, ibihugu bikomeje kubisibaniro. Reka tugaruke ku ngingo zihariye zigaragaza igereranywa ry'izi ntambara zombi. Iyi nkuru ni ikinyamakuru igihe.com. Icyambere izi ntambara zihuriyeho ni imbarutso yazo. Intambara yo mu burasirazuba bwa Ukraine ndetse n'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirasa n'izifitanye isano mu mizi y'itangira ryazo. Ni intambara zatangiye hagana mu 2013, nyuma zigahosha, zongera kubura, imwe mu 2021 indi mu 2022. Ubwo Burusiya bwatangizaga ibyo bwise ibikorwa bya gisirikare kuri Ukraine ku itariki ya 24 y'ukwa kabiri mu 2022, bwagaragaje ko impamvu nyamukuru y'iyo ntambara harimo guhatira Ukraine kutaba igicumbi cya OTAN ndetse no gutabara za repubulika z'abaturage ngo Ukraine ihagarike ubwicanyi muri Donbass. Uburusiya bwagaragazaga ko abayobozi ba Ukraine bafite umugambi wo gutsemba abaturage bavuga ikirusiya. Ku rundi ruhande, intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati y'ingabo z'icyo gihugu n'umutwe wa M23 yubuye mu kwezi kwa 11 mu 2021. Nyuma uyu mutwe uza kunguka amaboko y'ihuriro ry'imitwe ya politike Alliance Fleuve Congo mu kwezi kwa 12 mu 2023, bituma imirwano irushaho gukomera. AFC M23 igaragaza ko irwanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda leta y'icyo gihugu igambiriye gutsemba. Ingingo ya kabiri z'intambara zombi zihuriyeho ni ukwihagararaho no kwanga ibiganiro. Mbere yuko intambara y'Uburusiya na Ukraine itangira, habuze gato ngo ibihugu byombi bisinyana amasezerano y'amahoro, ariko ku munota wa nyuma Ukraine bivamo igira inama n'uwari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson. Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Volodymyr Zelensky bahuriye ku kuba kuva intambara zakubura mu bihugu byabo baragiye begerwa kenshi, bagasabwa kugirana ibiganiro n'uruhande bahanganye, ariko bakabitera utwatsi cyangwa bakabigendamo gake, ahubwo bagakomeza guhangana bya gisirikare. Ni inshuro nyinshi Uburusiya bwagaragarije Zelensky ko bwiteguye gushakira umuti ibibazo biri hagati yabwo na Ukraine binyuze mu nzira y'ibiganiro, ariko uyu mukuru w'igihugu inshuro nyinshi yagaragaje ko atiteguye kwicarana ku meza y'ibiganiro n'Uburusiya, ashinja gusagarira igihugu cye. Kimwe na mugenzi we Perezida Tshisekedi nawe yasabwe kenshi kugirana ibiganiro n'umutwe wa M23 kugira ngo hashakwe igisubizo cyageza ku mahoro arambye, ariko agatsemba avuga ko igihugu cye nta na rimwe kizicara ku meza amwe y'ibiganiro n'uwo mutwe. Yavuga ko ari uw'iterabwoba. Nko mu minsi ishize mu kwezi kwa kabiri mu 2025 yongeye kubisubiramo mu nama mpuzamahanga ya politike n'umutekano i Munich mu Budage. Ati yo tuvuga ko tutazaganira na M23 ntabwo tuba twirata. Impamvu ya mbere nuko M23 yisha abantu benshi, irasama bombe ku nkambi, abagore n'abana barapfa.
ati ntabwo twaganira n'umutwe w'iterabwoba. Ingingo ya gatatu bahuriyeho nuko abasirikare b'amahanga n'abacanshuro binjiye muri iyi ntambara. Mu 2024 Uburusiya bwavumbuye abasirikare b'abacanshuro b'abanyamahanga bagera ku 4,000 bagiye gufasha Ukraine guhangana nabwo. Nibi nta nini bivuga ko byagizwemo uruhare n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, by'umwihariko biri mu muryango wa OTAN, kubera ko byinshi byagaragaje ko bishyigikiye Ukraine ndetse biha inkunga zirimo intwaro n'amafaranga mu kuyitera ingabo mu bitugu. Ni mu gihe no ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa mbere mu 2025 abacanshuro b'abanyaburayi barenga 280 barwanaga ku ruhande rw'igisirikare cya leta FARDC banyuze mu Rwanda basubira iwabo. Hari nyuma y'uko umutwe wa M23 wari umaze kwigarurira ibice byinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Mu mujyi wa Goma habarirwaga abacanshuro bagera kuri 800 bo mu mutwe wa HALF wo muri Romania. Uretse abo bacanshuro, leta ya Felix Tshisekedi yari yaranitabaje ingabo z'ibindi bihugu zirimo iz'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo SADC ndetse n'iz'u Burundi zafashaga igisirikare cyo guhangana na AFC M23. Nubwo nyuma y'uko uyu mutwe wigaruriye igice kinini cy'intara y'Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, izi ngabo z'amahanga inyinshi zamanitse amaboko. Kuri ubu ngubu ingabo za SADC zikaba ziri mu bikorwa byo gusubira iwabo zinyuze mu Rwanda. Ingingo ya gatatu bahuriyeho ni ugutakaza ibice byinshi by'igihugu ariko bagakomeza gutsimbarara. Kuva intambara y'Uburusiya na Ukraine yatangira mu kwezi kwa kabiri mu 2022, Ukraine imaze gutakaza ibice byinshi byo mu burasirazuba no mu majyepfo byigarurirwa n'Uburusiya. Imibare yo mu 2024 yagaragaje ko Uburusiya bumaze kwigarurira 20% by'ubutaka bwa Ukraine butuweho n'abaturage ba Ukraine babarirwa hagati ya 3 na 3,500,000. Uduce turimo Crimea, Kherson, Zaporizhia, Donetsk na Luhansk ubu turagenzurwa n'Uburusiya, bikaba bivuga ko ari uduce tungana na kilometero kare 4,168. Ku ruhande rwa Perezida Tshisekedi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibice hafi ya byose byo mu burasirazuba bw'igihugu byamaze kwigarurirwa n'ihuriro rya AFC M23, kubera ko uyu mutwe w'abarwanyi wigaruriye by'umwihariko umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma, n'uwa Kivu y'Amajyepfo Bukavu ndetse n'ibindi bice bikomeye muri izo ntara zombi. M23 ikaba yaranamaze gushyiraho abayobozi muri ibyo bice yigaruriye. Ingingo ya gatanu izi ntambara zombi zihuriyeho nuko hari abasirikare benshi baguye ku rugamba. Ukraine imaze gupfusha abasirikare benshi mu ntambara ihanganyemo n'Uburusiya kuva mu 2022. Hari raporo zivuga ko abagera kuri 1,000,000 aribo bamaze kugwa ku rugamba muri Ukraine kuva imirwano yishyamiranyije n'Uburusiya yatangira. N'abandi basirikare 100,000 bamaze gutoroka bakiza amagara yabo nubwo Ukraine itabyemera. Ku rundi ruhande, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho habarurwa umubare munini w'abasirikare ba leta ndetse n'abihugu byaje gutera ingabo mu bitugu ingabo za Kongo bamaze kugwa ku rugamba bahanganyemo na M23, mu gihe hari abandi benshi bagiye batoroka bagahunga urugamba, barimo bagiye bafatwa bagakatirwa n'icyo gihugu igihano cyo kwicwa. Imibare yatangajwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo AFC M23 yafataga umujyi wa Goma ari nawo wabereyemo imirwano ikomeye, yagaragaje ko abasirikare ba Kongo ndetse n'imitwe bafatanya irimo Wazalendo na FDLR baguye muri urwo rugamba barenga 2,500. Ingingo ya gatandatu aba bakuru b'ibihugu byombi Felix Tshisekedi na Zelensky bahuriyeho ni ugutabaza amahanga bagaragaza ko ibihugu byabo byashotowe. Nubwo hashyizwe imbaraga mu kurwana ku bihugu byabo ndetse no kugerageza guhangana n'umutekano muke wugarije ibyo bihugu, Perezida Tshisekedi na Volodymyr Zelensky kuva imirwano yakubura mu bihugu byabo bazengurutse amahanga bagaragaza ko barenganye, ku isi yose ikwiye guhaguruka ikabarenganura. Mu gihe abo bahanganye bagaragaza ubushake bw'ibiganiro ariko bo ntibabikozwe, bagashaka ko isi ibafasha mu buryo bwa gisirikare. Aba bakuru b'ibihugu byombi bagaragaje kenshi kudashaka kwemera uruhare rwabo mu birimo kubera mu bihugu byabo kugira ngo haboneke igisubizo, ahubwo bagahamagarira amahanga kubafasha gukemura ibyo bibazo. Perezida Tshisekedi aho yageze hose yavuze ko ibibazo biri mu gihugu cye byose byatewe n'u Rwanda, nyamara u Rwanda rwo rukagaragaza ko ntaho ruhuriye n'ibibazo bya Kongo. Perezida Zelensky nawe yazengurutse amahanga ayasaba gufatira ibihano Uburusiya, kandi ibyo byarakozwe, gusa ntibyatumye intambara irangira, ahubwo ikigiye kubaho nuko intambara igomba kurangizwa n'ibiganiro. Ingingo ya karindwi
izi ntambara zombi zihuriyeho ni uruhare rwa Amerika mu kugerageza kuzihosha, ariko nanone Amerika igashaka amabuye y'agaciro haba muri Kongo ndetse no muri Ukraine. Ukraine na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byose ni ibihugu bikize ku mutungo kamere w'amabuye y'agaciro, bikaba ibihugu byitabaje Amerika ngo ibifashe mu gushaka ibisubizo by'umutekano mu cyubugarije, ndetse byemerera Amerika kubyaza umusaruro uwo mutungo kamere wabyo, ariko ibisubizo bikaboneka uko ibyo bihugu bibishaka. Mu minsi ishize Ukraine na Leta Zunze Ubumwe za Amerika basinye amasezerano y'ikoreshwa ry'umutungo kamere wa Ukraine nk'imwe mu ngamba zigamije kurangiza intambara irimo gushyamiranya icyo gihugu n'Uburusiya no kuzongera kubaka icyo gihugu cyasenywe n'iyi ntambara. Ku ruhande rwa Tshisekedi, mu kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka nibwo byatangajwe ko yatangiye kureba uko yaha Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu by'Uburayi ku mabuye y'agaciro igihugu cye gikizeho, kugira ngo ibyo bihugu nabyo bimufashe guhangana na M23 no kotsa igitutu u Rwanda ashinja gufasha uwo mutwe. Ingingo ya 8 abakuru b'ibihugu byombi bahuriyeho nuko kera kabaye bemeye ibiganiro. Nyuma y'imyaka myinshi yo kwinangira imitima no kwanga ibiganiro by'amahoro nabo bahanganye, Perezida Tshisekedi na Volodymyr Zelensky bombi bavuye kwizima bemera kugirana ibiganiro nabo bahanganye. Tshisekedi yemera kuganira na AFC M23, Zelensky yemera kuganira n'Uburusiya. Ni ibiganiro kandi Amerika yemeye kugiramo uruhare byombi, ibintu bimaze iminsi bigaragaje ko bisa n'ibishobora gutanga umusaruro wo kugera ku mahoro arambye. Nubwo ibingibi bari bimwe mu bigereranywa ku ntambara yo muri Ukraine niyo mu burasirazuba bwa Kongo, naho ibintu bigeze uyu munsi muri izi ntambara biracyagaragara ko bisa, kubera ko nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zinjiye mu bijyanye no gusinya amasezerano yo guhagarika izi ntambara, ariko ntacyo biratanga. Nk'ubwo mu ntambara yo muri Ukraine, Leta y'Uburusiya yavuze ko ingabo zayo zahanuye drone zirenga 500 ingabo za Ukraine zifashishije mu bitero bitandukanye zishwanyaguzana za misile z'ubwoko butandukanye. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa gatanu yasobanuye ko muri misile zashwanyagujwe harimo 2 za Imar n'eshanu zitwa Neptune, gusa ntabwo yasobanuye igihe ibitero byagabiwe. Iyi minisiteri yagaragaje ko Ukraine ikomeje kugaba ibitero ku Burusiya mu gihe Perezida Vladimir Putin yemeye gutanga agahenge k'iminsi 3 mu rwego rwo kwizihiza umunsi w'intsinzi y'Abasoviet ku Badage bayoborwaga na Adolf Hitler mu ntambara ya kabiri y'isi. Yasobanuye ko mu gihe Ukraine yari kubahiriza aka gahenge ngo kashoboraga gufungura umuryango w'ibiganiro by'amahoro bitaziguye hagati y'impande zombi kandi bidafite amabwiriza biherekeza. Umuvugizi w'ibiro bya Perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov yavuze ko ibi bitero bigaragaza ko Ukraine ishaka gukomeza ibikorwa by'iterabwoba aho gushaka amahoro. Ubwo Perezida Putin yateguzaga agahenge, Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yavuze ko Uburusiya budashaka guhagarika intambara ahubwo ko bushaka kurangaza amahanga. Bwana Zelensky yasobanuye ko Uburusiya bwagabye ibitero bya misile n'ibya drone zirenga 140 mu ijoro ryo ku itariki ya 7 kwa gatanu, kandi ko hapfuye abantu benshi abandi barakomereka mu turere turimo Kharkiv, Sumy na Kiev. Ndetse ibyo Uburusiya bwabitangaje nyuma y'umunsi umwe butangaje ko bwafunze by'agateganyo ibibuga by'indege 4 biherereye mu murwa mukuru Moscow kubera ibitero bya drone Ukraine yagabye muri uyu mujyi mu minsi 2 ikurikiranye. Umuyobozi w'umujyi wa Moscow Sergei Sobyanin abinyujije ku mbuga nkoranyambaga yavuze ko nibura drone 19 za Ukraine zarashwe mbere y'uko zigera mu mujyi, zari ziturutse mu byerekezo bitandukanye. Yavuze ko bimwe mu bisigazwa by'izo ndege byaguye muri imwe mu mihanda y'ingenzi yinjira mu mujyi wa Moscow, ariko nta muntu n'umwe wahitanywe nabyo. Kugeza ubu Ukraine nta kirabivugaho, ariko umuyobozi w'umujyi wa Kharkiv yavuze ko Uburusiya nabwo bwagabye ibitero by'indege zitagira abapilote muri uwo mujyi mu ijoro rishyira ku wa 4, ndetse no muri Kiev aho byahitanye umuntu umwe bikanasenya ibikorwa remezo by'abasivili. Iri ryari ijoro rya kabiri ryikurikiranye Uburusiya butangaje ko Ukraine yagabye ibitero bya drone, aho mu ijoro ryo ku wa 3 rishyira ku wa 4 Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yavuze ko yarashe drone 26 zoherejwe na Ukraine. Mu gihe ibiganiro by'amahoro hagati y'impande zombi bitaragerwaho, ibihugu byombi bikomeje kugabanaho ibitero bya hato na hato. Ibibuga by'indege byari byafunzwe byaje gufungurwa nyuma y'amasaha make. Ni ibitero bikomeye mu gihe Uburusiya
nabwo bwari bwagabye ibitero bikomeye kuri Ukraine mu cyumweru gishize mu mpera z'ukwezi kwa kane. Gusa uba gahenge Perezida Vladimir Putin yemeye ko kuva ku itariki ya 8 y'ukwa gatanu mu 2025 kugera ku ya 10 y'ukwa gatanu gasa na kubahirijweho gato, kubera ko kuri uyu wa kane BBC yavuze ko mu ijoro rya mbere ry'ako gahenge nta bitero bya drone byabayeho. Gusa birasa naho icyizere cy'uko intambara ihagarara kitaraboneka rwose, kubera ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye kwiha iminsi 100 ngo zirebe ko habaho amasezerano yo guhagarika intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine. Biracyasa n'ibigoranye guhagarika intambara hagati y'Uburusiya na Ukraine nubwo Amerika ibifite mu kuboko, ariko ni nako bimeze ku burasirazuba bwa Kongo. Muri iki gice cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho intambara irakomeje. Kuri uyu wa kane ibinyamakuru bitandukanye byavuze ko abarwanyi b'ihuriro AFC M23 bafashe sheferi yitwa Ruhinja yo muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Bayigaruriye hatabayeho imirwano. Iyi sheferi ya Ruhinja izwiho kubikungahaye cyane ku mabuye y'agaciro nka zahabu, akaba ari sheferi yafashwe mu ijoro ryo ku itariki ya 6 rishyira ku ya 7 y'uku kwezi kwa gatanu. Ikaba kandi agace gashobora gufasha abarwanyi b'ihuriro mu rugamba. Amakuru avuga ko aka gace ariko kambere ko muri iyi teritwari ya Mwenga gafashwe na AFC M23 kuva yatangira kugenzura Bukavu, ariyo murwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo. Gufata iyi sheferi ya Ruhinja byabaye nyuma y'uko abarwanyi b'iri huriro bari banatangiye kugenzura agace ka Kaziba nyuma yo kugaba ibitero ku barwanyi ba Wazalendo mu birindiro byabo mu cyumweru gishize. M23 yafashe ako gace nyuma y'urugamba rwamaze amasaha 48 Wazalendo igerageza kwihagararaho, ariko birangira ikuyemo akayo karenge. Nanone kandi kuva ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa gatanu, Groupement za Rushiga, Kabalole, Ruduha na Idudwe nazo ziragenzurwa n'abarwanyi ba AFC M23. Amakuru kandi avuga ko abarwanyi ba AFC M23 bamaze kugota hitwa Ngando, Chihumba na hitwa Kashanga, ku buryo isaha iyo yose bakwigarurira utu duce. Bivugwa ko abarwanyi b'iri huriro bakomeje kurwana berekeza ahacukurwa amabuye y'agaciro na sosiyete y'Abanyakanada yitwa Twangiza Mining, ni mu birometero 5 uvuye muri Groupement ya Rushiga. Kandi ibyo byaje bikurikira amakuru y'ihangana rikomeye mu ntambara yeruye aho ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu cyumweru gishize zahanganye n'umutwe wa M23 mu gace kitwa Runyasenge kari muri teritwari ya Lubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyi mirwano yabaye ku itariki ya 2 y'ukwezi kwa gatanu, irangira abarwanyi ba M23 bafasha aka gace. Abarwanyi benshi bari bahunze berekeza mu gace ka Kasindi ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Mu gitondo cyo ku itariki ya 4 kwa gatanu byemejwe ko abarwanyi ba M23 bambuye ingabo za Leta ya Kongo akandi gace kitwa Katundu ndetse na Musenda muri Lubero. Ntacyo M23 yavuze kuri imirwano, gusa akenshi yagiye isobanura ko mbere y'uko ifata uduce two mu burasirazuba bwa Kongo ngo yabaga yashotowe n'ingabo z'iki gihugu, cyangwa se ikabikora mu rwego rwo guhagarika ubugizi bwa nabi bukorerwa abasivile. Umuvugizi w'ingabo za Leta ya Kongo zikorera mu majyaruguru y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, Colonel Mark Hakuzayi, ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa gatanu yashinje abarwanyi ba M23 kurenga ku gahenge kashyizweho umukono, yongera ko ingabo za Leta ya Kongo zifite uburenganzira bwo gusubiza. Nubwo impande zombi zikomeje imirwano, ubwo abazihagarariye bari muri Qatar ku itariki ya 23 y'ukwa kane bagiranye amasezerano y'agahenge kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeze mu mwuka mwiza. Muri iki gihe impande zombi zivugwa gukomeza ibirindiro byazo mu ntara za Kivu zombi, byaba mu buryo bwa gisirikari ndetse n'ubw'ibikoresho. Gusa nubwo imirwano hagati y'impande zombi ikomeje, abahagarariye iri huriro rya AFC M23 basubiye mu biganiro by'amahoro bimaze igihe kirenga ukwezi bibera muri Qatar. Umunyamabanga uhora wa AFC Benjamin Bonimpa n'itsinda yoboye bageze muri Qatar mu mpera z'icyumweru gishize, basanga abahagarariye Leta ya Kongo bari bamaze iminsi 2. Abahagarariye AFC M23 baherukaga guhura n'aba Leta ya Kongo ku itariki ya 23 y'ukwa kane, ubwo basinyaga amasezerano yo guhagarika imirwano babifashijwemo na Qatar kugira ngo ibiganiro bikomeze mu mwuka mwiza. Bivugwa ko abahagarariye impande zombi bahuye ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa gatanu, gusa ingingo baganiriyeho ntiziramenyekana. Ku rundi ruhande, mu gihe hari ibiganiro hagati ya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ihuriro rya AFC M23, iby'amasezerano hagati ya Leta ya Kongo na Leta y'u Rwanda nabyo bikomeje gutunganywa.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Nduhungirehe Olivier yavuze ko ukwezi kwa gatanu kuzarangira amasezerano y'amahoro y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze gutungana. Umujyanama wa Perezida Donald Trump kubirebana n'ubufatanye na Afurika Masad Boulos ku itariki ya gatanu y'uku kwezi yavuze ko u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byohereje Washington umushinga w'amasezerano y'amahoro. Ni igikorwa cyubahiriza umwanzuro wafashwe ku itariki ya 25 y'ukwa kane ubwo ibihugu byombi byasinyaga amasezerano agena amahame aganisha akarere ka Afurika y'ibiyaga binini ku mahoro. Ni amasezerano yasinywe imbere ya Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Marco Rubio. Mu kiganiro na France 24 ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa gatanu, Minisitiri Nduhungirehe yasobanuye ko umushinga w'amasezerano y'amahoro watanzwe n'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uzaganirwaho n'impuguke mu cyumweru cya gatatu cy'ukwezi kwa gatanu. Abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bagahurira i Washington kugira ngo banoze aya masezerano bwa nyuma. Minisitiri Nduhungirehe yabajijwe niba mu mpera z'uku kwezi amasezerano y'amahoro azaba yamaze kuboneka, maze asubiza yego. Ati nibyo twifuza, atari ko ibiganiro ni ibiganiro, ni ngombwa ko impande zombi zigera ku masezerano. Yasobanuye ko ibiganiro byayobowe na Amerika, ibya Qatar ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe byose byuzuzanya, cyane ko byose biganisha ku ntego rusange yo gukemura ibibazo bibangamiye umutekano w'u Rwanda n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bwana Nduhungirehe yashimangiye ko ibi biganiro byose byitezweho gukemura ibibazo birimo icya FDLR. Yasobanuye ko ibihugu byose byagize uruhare mu guhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizahagararirwa i Washington ubwo hazaba hasinywa amasezerano y'amahoro mu kwezi kwa gatandatu. Mu by'ukuri nk'uko bimeze muri Ukraine, ibyo guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabyo ntibirafata icyerekezo gihamye ku buryo bikomeje gukorwaho. Gusa birashyirwamo ingufu ku buryo bishobora gutanga icyerekezo cyiza. Ubwo rero mu by'ukuri ibi ni bimwe mu byo izi ntambara zimaze igihe zihungabanya isi zihuriyeho. Nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kugerageza gukora ibishoboka byose ngo izi ntambara zihagarare, by'umwihariko Perezida Donald Trump ngo wifuza kuba umunyamahoro akagarura ituze ku isi, birasa naho hakiri akazi ko gukora.